omukoro ogwo gukorirwa cyayi cy'ishomero rya Kitonzi Primary School na nigenderwa cyo kurundana sente ezo kombekera abashomesa oburaro kandi gubandize na no kutendereza okwebembirwe Bishop wa East Rwenzori George Ketu ya Singura. Mukuru w'entebe ya katano Ismail Mushemeza no muhabajenyi abesurwa ha mukorogo kandi mu kugamba kwe nagira ngo abazire binji tubarukufayo akutebekana sabana babo kushoma kurunji fe munonga okumanya kimukwenda mugire micwe murikiza abazire banyu kandi twabazire tufaye munonga tumanye kitwenda kumbana bitu ni chikuru munonga oreke kusindika omwana ishomero otikamfe kumusindika agenda kurireyo ninga batansheka manicho kwendeza umwana wawe n'ekintu kikuru munonga. Mushemeza na n'umunyishenjero mucara dagisirira kahamwe okushaba abantu ba Kitagwenda okwetekateka okweyiho mu bworo okurabira mu parish development model. So mbashaba nkumureke tukozese sentezo abo kure sentezo yone zakwizo muri Kitagwenda omyaka 5. It is in billions nesente nyingi. So sentezo zeize program ya government ekatube serious korena mani sentezo zitukire omugasho. Miliyoni ziri kurenga nshanju nazo zibire ziri kurondwa okombe ko buraro kandi harigeze miliyoni 20 nazo zirundinwe hamwe na no kuraganisa ubushaho 50 bwa seminti kandi injiniya akabarira miliyoni nshanju ni 3.5 na mushanju 14 so tushubireze sente kugira engineer bills of quantity atworire zakubazizire zikayombeka buraro bw'abashomesa icombeko cyango kirumu cubics ninga shobushenje ubw'abashomesa nka atlist abashomesa nka mukaga ninga mushanju bakararama umurumo gwo kurundana itafari gwebembirwe ba OGs na OBs abashomire aha ishomereri ine close to 2000 abana bakwenda kwike 12 azishomero rya primary kugira abana bakwenda kwike 12 tikintu kice niryo ari kukiza yakutware abeje nanta tashobize omu district yona aba primary so tukashitama nkaba OBs and OGs twagira mureka tugaruke nyuma ubwo mwishurirano ubundi nitwe tukagira kitwataho tukagira itafari eri twataho. Amakuru agagasha kwa Timothy Mushabi.